namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, this is a summary ya interview ya Psycho, of course, like I humela on TikTok. La hostiwa hi initially nte I Micah loko ni ri hlaya video leriwa, to be honest, because a ni nga swi tivi ku I mani munhu loyi on TikTok ma yikomela mhaka leyi. However, after randomly scrolling on live, a ni swi koteka lomu mi kha mi nghena ka live ya TikTok mi scrolla la somehow ma hetela mi yi kumeni account yekolo, se ni vuye ni kuma ku it's Mikateko kahle, which means Mika yimele Mika. So I endliwa ka this lady interview leyiwa, as you can see na poster yi ri yi kona la, so ni vuye ni hlangana na data live ni ku okay. So of course hi ta hi kha hi endla summary, hi nge vekeli the whole interview for some reason la ka channel, of course. So Psycho I mani? Loko hi ku Sayicology vulavula na mani? Sayicology mbalula na Saynet ka Soe. Sonet Soe. Yeah, Saynet Soe ka Masiya ka Bangani. Sonele ka Majosi. Ela umakome. As you have heard. So Psycho, of course, I tlhela ya kombisa ku munhu loyi a nga kurisiwa kahle, like background ya yena yi kahle, a hi munhu loyi a nga kula a kha a pfumala. Va Psycho va kule ka mimiti liya, se minkarhi yaliya a va swi kota ku va dya na tiyogati ta minkarhi yaliya ku kombisa ku munhu a nga kula kahle, ma yi kumela mhaka leyiwa. But I tlhava ya kombisa ku currently a ka ha ri munhu loyi a nga ta ku wa na family newe yo mi kuma ku na vatswari va yena va lovini, yo kombisa ku overall a nga va lo sala na nsati wa yena na vana, ma yi kumela mhaka leyi. Psycho yi tlhela yi kombisa ku mhaka ya xikolo a yi nga yi lavi. A yi kombisini ku during break after loko se ku dyiwini xikolweni a ku humiwa na some of his few friends, of course, ku ya ku ya huhiwa ntshaveni njhe. A hi munhu loyi swa xikolo a nga kula a kha a swi rhandza, like in other words, like xikolo a nga na xona, hi nga swona tani, which means even grade 12 a nga na yona, because loko ku ba break hayi a va ku huhweni va zamini vatswari, mara yena swa xikolo a nga swi rhandzi, ma yi kumela na mhaka leyi. Of course some va nga vutisa ku voice liya Psycho liya yi nga va yi ri ya original, or maybe a nga va a lo hlangana na swin'wana, even then voice ya yena yi fika yi va that way. Voice liya I ri ya yena Psycho ya original, like original, sweswi a vulavusaka swona yi original, swa ku obvious yi sukele vuhlangeni. Mi nga kuma ku maybe a vuhlangeni a yi nga ri this way kwani a nga se za like ku ta na ku bongela ka n'wanuna mani kuma yana. So mara ku hi yena I khale a ri na this type of voice, a hi voice leyi a nga ta ku yo fika a hlangana na swin'wana na vuton'wini, even then voice ya yena endlisa leswi henhla a nga karhali no vulavula or ku yimbelela in that way. So Psycho I inspire hi mani ka music, ku va a sungula music I kombisa ku hava munhu a nga n'wi inspire. Psycho a ko va munhu loyi a hamba with his friends, va hamba va chaya like khale, mi kuma ku ndliwa swilo vumba, mi kuma ku yena a fika a teka role yo a yimbelela, and then some of his friends a mi kuma ku vona va teka ya guitar, un'wana a fika a teka inani organ, swilo leswi a vo swi vumba hi a va kha a yimbelela and stuff like that, ma yi kumela mhaka leyi. Yena music in overall I sungule hi kwaito na swa disco, I think swi normal ka Gaza vo tala, I think va sungule hi that line ya va disco na na kwaito. Loko ni hunguta ti-artist to tala leti nga sungula minkarhi liya, to tala swi kombi na ku va sungule in that format, ma yi kumela mhaka leyi. And then of course nghenisa na Dr. Joe Shirimani. Psycho hi kombisini ku in overall Dr. Joe Shirimani hi vona lava nga humesela talenta yena a handle, loko in a way yo se a za a duma like Gaza hinkwayo, hi nga swi vula tani, hi yona leyi yi nga endla ku a va that way. Of course album leya Guwa I swi kombisini sweswo ku hi yona wa yi acknowledge swinene. Ha yona Dr. Joe Shirimani yi dumise vo tala kahle ndo langutisa na vo Mr Pussy va wela kwalana, vo Ben Mayingana, vo Sivela Preserangani kahle like yi tirheni mkhulu Dr. Joe Shirimani. Already a hi swi edini, mara a tlhava ya kombisa ku yes I tekeni na nsati na vana na vona, because question leyi a vuya a vutisiwa later on. Ti-challenges leti nga kona obvious a swi tivela ka Gaza I ti-gig. Psycho a hi munhu loyi hi tala ku n'wi vona ka ti-gigs. Why? Because yena a nge pfumeli ku performela 3,000 or 5,000, hi leswi a nga fika kombisa swona. I fika kombisa ku mali yi ntsanana, ma yi kumela like mali leyi yi ntsanana like
a nge yi phefemula a nge phefemula 3 or 5,000 mara i ti kombisini ti-event organizers leti ti hakelaka ngopfu mara I think mina ho ni swi tsema a swi necessary ku ni tiva loko hi tini so mara swi simple n'wi languta ku Psycho loko a za a bukiwa i va a kha a performa kwini hi xitalo mi ta swona ku swa ku hi tini ti-event organizers leti hakelaka laha Psycho a ya kona swa ku hi khola ku hakeliwaka yani yi samarise kahle languta tigigi leti ndliwaka Gaza laha Psycho a ya kona ku hi sayiti ra Psycho hi kona laha ku hakeliwaka ngopfu like va nga n'wi nya Jake ma yi kuma na mhaka leyiwa so ka lembe ra 2024 already a kombiseni vhele ku hi ta langutela album ya yena title a nge za a yi tiva because i na ti-hit laha i ti na around ma 7 hit songs like ya hisa album management i hava hense a kha a kombisa ku i independent Psycho a nga lavi manager ya ndlala ni swa hlupha mara loko u kuma manager leyi nga na mali yo ka yi nga mi kuma ku a yi na ndlala a nga pfumela ku yi n'wi manager and stuff like that ni tlhela kombisa ka album ya 2024 i tirhise na va Mani Flow na Mathandani na Dlaya Nyoka producer a swi tiva ku i Mpanyazi and stuff like that mi kuma na mhaka leyiwa of course question yi tini yo wa a sukini le ka Hosingove leyi fika kombisaka a ko wa moya leswi a nga komisaka swona le ka Dr Shirimani is the same thing ku moya wu yo ba wu n'wi komba ku se i fika a suka ku ya hi minkarhi vhele hi leswi a nga kombisa swona ku a ku tirhiwa kahle hinkwako leswi a nga kombisa swona overall ku a ku tirhiwa kahle mara ku na nkarhi lowu moya wu baku mi kuma ku se somehow mi kuma ku se a swi nga fambi hi ndlela yona ku hi ka moya wa ye even then a hetelela a sukini the same way leswi a nga tlhela i kombisa na hi relationship ku fana ka relationship ku yes relationship a yi va yi ri kahle in overall mara ku na nkarhi lowu mi kuma ku yi hela relationship khe mi date kahle na munhu mi kuma ku minkarhi yin'wana holawa a ku holoviwanga swa humelela mi kuma ku somehow relationship yi hela just like that like even na cheating yi nga nghenanga swa humelela it's more like that ku moya wu yo ba wu kombisa ku hayi Psycho a suke and overall advice ya Psycho ku va ku the artist ti nga ngheni ka music hikuva ti lava ku duma hi ku swa hlupha leswiya like i kuma ku like i ndlela music just ku i lava ku duma ma yi kuma yona mhaka leyi like just ku kuma relevance music wu fike wu ta hansi va na talent so in overall artist loko yi ta nghena ka music yi fike va na talenta ku hi Psycho ku nga ku artist yo nghena njhe just for fame or hi ku yi na mali ya kota ku va of course yi kota ku afforda ku nghena student stuff like that kombiseni ka swi laveki sweswo so in overall leswi a swi kha swi lwa ka interview another section hi ta hi khe hi vekela on the next video of course laha ni nga lavi swa ti-beef ka this interview a ni lavi ku va yi ri clean next video hi ta hi khe hi vela ka mhaka ya beef straight kusuka ka this interview hi leswo ya hi leswi swi damanani ma swi vona 200 rand huku yin'we laniwa ma ti vona ku ti kule ku fika kwini ma yi vona musi yale 200 rand